Haka jing sosat bat so kerdot jong kinong hikai school SSA hak pami madan bat bantia hasurok jong ke additional secretariat parking lot bandawa ya kahop kepada kebainong jongki naga sorkar jela mentak lapoi haki tendong skor jong ulat ke jela usatia pal malik. Ulat ke jela Meghalaya ubalakot ya kinong ilam jong kinong hikai school SSA ban yos ngau naki ke bakidon banong hakmat jong na kaliang jong bobo Aristotle Rembai rengkat bat kinong yalam kinong hikai SSA kila penpau ye kejing songo ya ulat ke jelam baula tuklar lem ye kene kamat jing dawa jong kinong hikai school SSA yaitu bobo Aristotle Rembai ha kejing keren bat kelat pathai kubor hadin belade panwan ye kendo ya ulat ke jelah Ubabu Aristotle Rembai ulai itu ru baulat ke jela usatia pal malik ulapun markmat bat hakamat kinong ilam kinong hikai school SSA yau menteri rangba ke jela Konrad Kongkal sama ban keli berban tokit na u ba balai ba omla ban penbaik ya kene kejing jong kinong hikai bat balai ban pensakut ya kepisa jong kinong hikai Ubabu Aristotle Rembai ula penrap ru ba governor unselik kenang lashai kesengi Delhi ban ekran bat ke Ministry of Finance, Ministry of Education ban pelaj no ya ke ad hoc bat ke first installment budget jong financial year bat ban keli ke jingbom pelaj pisa jong ke Government of India ke DNM ke Besisha benrap Ubabu Aristotle Rembai. Hadin ka jingi kendo jengi badulat mah. Tingi shimba ka jingi kendo jengi badulat kalong positif. Henry wat la kataru ngindang syong bayang te ngindang continue hiya kadharna ngin aptat ado bana kaliang jong UCM unshim initiative ha ka bayde bat kaneka jingdawa jongi bayde bat kane nakaliang jong honorable governor ulay tho yurengi ba lashai un sale Delhi te ha ka bayde bat kaneka benta mo ka bana kaliang jong ka state government ka ong ba kasa kaneka ad hoc bat first installment tingila kerpadio honorable governor bana kaliang jong uru un sunghaban penyekren lem Delhi hapo ka Ministry of Finance berkumjur hapo Ministry of Education Government of India bahkan perlaj keluar ya kan ikasong pisah kepada ka ad hoc but first installment nak benta jong ka state Meghalaya benta kasngi nakaliang jong ngi ka Meghalaya SSA School Association hadin ka jingsngap man jong ka sorkar jela halor ki artli kimat jingdawa jongi kabanongkong ban pelaj ya katulop badangsa jongi san benai kata jong benai February and March jong ka financial year jong ka last financial year 2021-22 nang ta jong current financial year 2022-23 jong benai April, May and June kabaar kaba nang kaliang jongi dawa ban penkiu lani enhance ya ketulop jongi kinong hikai SSA kumbala omentan hadin baka ngimyo kanu ka respond nang kaliang jong ka state government menta kasngi ngila yolat ban yikindo yi honorable governor ban pensngeu hai yakini ki artli kimat jingdawa jongi ban ngila kerpar ro yi ban kaliang jong i ba in tuklar lem hakbai dei bat kane kabenta knang bangi na kaliang jongi kinong hikai si ngin yo ela ka jong ka hok ya ka jing yekren jongi bat i honorable governor hang to hi hakmat jongi ila phone yu honorable chief minister Konrad K Sangma bat ila kli na iba kai mo na kaliang jopi ka state government pilale hakabai dei bat kani ka issue jong kini kinong hikai SSA ki balak don menta hang ni capital city ban protest menta la south ngi limit te nakaliang jong I honorable governor ila tha yo honorable chief minister Sir Konrad K Sangma ba maria poi shilong udai ban address no ya kani ka issue bat ban settle once for all kata kalong ka ka ba nakaliang jong I honorable governor ila pensngeu hangi ya ka ba I ila kren bat I honorable chief minister ba ila pentip ro yang ina kaliang jong I governor ba I honorable governor ba I honorable chief minister kumpa kalong menta imdon hapo shilong idon sha po tura bat ila ong ba lamnun la sha in sa one pai kumau mentan ban ila ong I honorable chief minister ba maria po shilong idai ban address ya kanik issue but ban settle pon for all bat kata kamdai kajing keno kadai kajing sishahi kaningi kren ya ka last financial year kata kadai jong financial year arhajar arpuwei arpuar te hakabai dai bat ka last financial year nakaliang jong ka central government kala de pelai lut ya ka song pisa ka bakala ya ka commitment ban pelai syaka state Meghalaya TPI kata ka pisa ka pelai na government of India bat ka song pisa ka pelai arpun rutrik jong ubnai March jong mentau snem nakaliang jong ka state government ka kila pelai 1,000 crore ka badai ka additional fund kabaki hap bon naka state kat kum ka capping norms jong ka
samagra shiksha abhiyan na bantaban siu ya ketulop cengi kinohi ka SSA tikan ni kapisa baro armo bapalai na government of India bat na government of Meghalaya kamdap pura ken ban siu ya ketulop cengi baro khat arbnai ka sudap shipo banai bat ka sateng sa ini yar banai tika daw balai ba ini yar banai ka sateng kalong ba ka government of Meghalaya ka claim pelai lut yaitai additional amount badai ban siu na ka state budget ka balakot shispa saw crore nakata ka shispa saw crore ka pelai tang 3 crore hak ap ritrik jong benaj au benai match arjar apwar bat sa saw crore jin bakala pelai baro shispa saw crore nginom face kan ka problems kan ka pending service jong last financial year ka tulop jong ikanom sa jong benai February March henry ngimtip nak ai ka daw mo Honorable Chief Minister Badon Brom jengi Usar Konrad K Sangma who is in charge of the finance thara utip khamha nakai kadaw ba ubat sa ya kene kapisa saw crore kabadai ban pelaj chapo education department na kabentaban siwa ketulop jengi jong nai February March